Liusi esforço Ministério Saúde hamutu com parceiro Sira durante ne caso mortalidade TB e larang hahu reduz mas que taxa incidência se as na fatin. E a segunda-feira ne presidente Fundação Clínica Bairro PT Inácio dos Santos Hatete. Antes ne caso mortalidade TB as mas be hahu ia tinari rua ronuro sentolo caso mortalidade husi porcento senuro singwalu reduz porcento 5 nuro singida husi total caso atus 5 de progresso bot ne durante ne atingi. Itu ART banyak pacientes. Okay, bien. En termos de actual agora tratados de IHA e tem a paciente ser ativo tratamento de Ayurveda ou de PLHD que devem ter só ser morte Ayurveda sira ya atus tolu haknya lisensia. Dari usina muri na IHA atus tolunya mana atus rua haknya lisensia e peto atus ida no hahu si janeiro mas agora está detecta caso com e caso sem licença e fulan men melarang ke detecta caso com sem licença o si número 7 iya ni sebenarnya aktif secara tratamento ya presente sudah aktif tratamento agora itanya dificuldade no por maka agora dalam ida testu bagai ya gente testu ya secara de Ayurveda não menos nós estamos na menos também número paciente que tem um custo clínico porque as kita compara com supply model medicina cada pinang cada fulan juga um supply kalau máximo 300 pesquis agar kita paciente no custo kalau uma boleh 400 ou 500 sampai no custo cada fulan mereka número de supply dato. No, en términos de medicamentos está el problema. En medicamentos está medicamentos suficientes para poder facilitar el paciente. Ahora, tenía dificultad de ir a maka kita paciente serna de 300 Italia, 349 ini Laos masih municipio divide. Para masih municipio selo. Anasan municipio Bogonaro, Rayo Arasi, municipio Covalina, tertular atau makin lagi. Ay, kalau tratamiento. Entonces, dalam barang que paciente serna de la mahal tratamiento, kita pensar pessoal sempre com medicamentos básicos sem papo. Agora, ordinariamente dificuldade de ter um orçamento para poder entrar delivery atau de medicamentos básicos sem papo. Dulu ser municipal. Ordinariamente dificuldade dengan tratamento básico. Ordinariamente que tienen ini kirim informasi dari dia kata kita nanya masalah confident. Ini malah confident itu jadi rumah tahu. Ini malah confident. E serve della confidenza la confidenza clinica smart clinic. Ave sira paga tratamiento la mai tratamiento antau lute fulan tuatolo o darmo lute tina nitania pessoal set contato tu karena la tenemos datos sendiri. Se quando ada dos ilutin presentes por enfermos paciente negativo della tratamento. Poi se sernia de grupo de Kita boleh dengan kata mayoria 70% Ital etnia pulsão ser de afetar maluco ser afetado 300 Ital ou dari 20 to 40 dari ia hoje kalau kalima maka idade menor ini balu dari siap dengan sanolo ini balu dari kiki tambah kita baraknya kita masih ingat sering hal sama sih. Ada mayoria itu dengan kata nomor bot sebagai nomor botnya tidak perlu 20 atau 40. Ini mayoria menjauhkan agora ada mayoria menjauhkan i barak maka lalu masih dari sekundar sekolah dari universitas kita mai da 20 Ital mesi dari universitas dari sekolah sekundaria jadi nama kafetan kasus di Laos highway na harus STI harus kekerasan seksual misal sifilis gonorrea chlamydia hepatitis i bot transfusan empat nomor 20 Ital 20 itu keren
número ser na produktivitas. Esse número que é uma sira de mais na teste, sira não tava sira intenção em teste do nível IPK. Ita yang kata tambah kita hari ini testing itu volunteer testing. Ini voluntarmente facilidade de saúde para tal vez. Nem números, números. Caso não kita detecta barak mas mesti konsulta ambulatorial. Tenia paciente ser nem konsulta lorong e dokter será halo detecção caso vai suspeito ba maltração sexual será prefere que ba facilidade laboratório para tal vez. Jadi mesti caso não kita detecta. Incluímos tambah tenia paciente ser nem TB del protocolo Ministério da Saúde, paciente ser negatif TB, tem que se referir ao teste itu bahwa será HIV nos. Kalau sis nomor media, ada nomor media itu akan nomor buat mas nomor konsulta ambulatorial. Saya ser halo tratamento ini, depois médico suspeito bahwa merasanya sudah HIV se referir ao facilidade laboratório para tal teste. Ada voluntariamente itu yang kata nomor kilos, ya tidak. Itu benar kata progresso governo Ministério da Saúde e Deus programa nacional de tuberculose esforço no parceiro também serviço do município Sira e a territorial também esforço toma para toda a linha terus lá e também progresso na casa antes me tem caso mortalidade nas maybe ya 2023 yang terredus caso mortalidade da TB ne 51%. Ini significa que progresso bom maybe da hala para todo redus. Meski kita número incidência de as, napatin, maybe número mortalidade itu bisa redus. Significa que sensibilização, informação, itu população sudah bahal tratamento mas número asa karena redus número caso dan mortalidade di dunia. Maybe kita kata número incidência continua as, anisan, bye-bye. Ya, rata yang Ministério da Saúde. Iya, sekitar 180 vital por 100.000 população. Sehingga umurnya bom. Agora, saya mau hal Ministério da Saúde agora Laos combate HIV SIDA ne o TB ne Laos redução número TB atau eliminasi TB ne Laos hal nasional de. Mas poder que o Ministério da Saúde entrega ba município de tem que ser declarado para eliminar TB. Mas serviço esforço toma também halo kita espera kata dia 2030 né itala elimina maybe kita bela reduce número número será incidência né bela reduce usia 180 e tal bela reduce para 80 karena bela reduce ou 100 por 100.000% bela reduce número sana. Jika gaya kasus ya klinika rasik Punsar, laboratório detecta o tratamento. Ita agora dada kita masih Janeiro maito Juni rasik Juli terserah petang harus bulan Mei lara ita detekta kasus 254 orang kasus TB 254 orang jadi ya tinang totik ya ita yang basic 500 kasus bertinang tamak tinang totik ya tinang dina ita miado tinang dina ita detekta na 254 usia 254 nya itu ya mana 149 feto ya feto 105 orang. Usia 500 sudah lebih terdetek tinang foto ni hira mau consegue sucesso do tratamento. Itu pada dia kata 99% sucesso do tratamento. 99% sucesso do tratamento. E resto ne 98% sekali 98% sucesso do tratamento. Resto 2% ne ita la tem tambah ita transferência para município. Então depois de detectar ne agente para mais município da transferência então dan ita la salah registro katanya sucesso tratamento lá ne para município ka. Nabe ita ne dalos nabe dia relatif dengan kedua ita 98% ita sucesso tratamento. E 250 né se ia Esse ia processo de tratamento. Seria duração tratamento? Duração tratamento bulan e ia 200 e tal ia balo maka
completo tratamento, ser na Rio de Janeiro, ser automaticamente ser completo tratamento, mas ser na se fevereiro mais ser se processo de tratamento na. O número de ser na Bahia é 132, 132 maka positivo o BTA. Ser na durante bulan melarang, ou fulano melarang, balu kalau isolamento ativo, isma ativo. E depois de 30 e tal agora ativo, isolamento ativo. Ni ay muro kung sa stock eh. Ay moro ko ba TV highway sir ito lahi problem. Tama, moro ko stop ba TV mo sa kala problem. Iya ka po yung O tapos ang Minister Saudi liyo si Funus Global. Bisa Funus Global, Minister da Saudi. Sa mga commerce medicamentos na distribuir. teknologi saya kan po si klinika ni uso at ang diagnosa. Agora primeiro makita usa teknologi na avançado ito, makita usa sa PCR na gene expert na teknologi na be mundo to makusa para detectar. Segundo makita X-ray. Ano ba yung halo deteksang kaso yung la PCR negativo, kita prefer que sea X-ray para ver la detección X-ray. Isang reagente sir. Reagente, en términos de reagente, ita ya fulang hiran yung ita dificultades, tambah ita ya modules ba sara be PCR ne dua bet makalang may be basa Deus ya fulang dua katuliga Minister Saudi trokan, dua NTP trokan na be ser supply mo sa reagente mas simulos para no pisto by then. Desafio saya usi klinika ni ada desafio. Primeiro maka klinik para kita lah detecta kasus TB ya municipalidade. Bara ka mas mais yung município siya. Ana sa exemplo, no município na bem número botli maka segundo primeiro makadili, segundo tu request município ser Ermer. Então, ita ne difficult desafio bot maka paciente serne sira tun mai tral tratamento ne balu ta refere filo kali hal tratamento serne centro saúde sila ko. Sira karena hal tratamento ne. Então, exemplo ni helat sabe na nilo semana-semana teh tu mai putai muru kene. Anta difficult tegas ni oleh te poho apincelo e balon na ves que los palos se lo semana se tu mai putai muru kene. Dalam rumah konser lamai dificuldade na vida saya tem que subsam província para ser tanah emur. Tem kontakto dia que seria município não para fornecer que essa emur ou equipa de serviço subsam transportan que não precisa ter is por isso para ver se consumo que essa. Tidak ser na vida yang pada nama pulang foto kita ya programa screen door to door ya post to administratif ya te poho suku dukurai halfu nebe kita halo screen door to door tambah kita nomor pot depois município Ermera e posto paling dua dia posto telefon. Então kita buka meio sansa lao sirma tunai agar itu ekipa maka ba halo atividade nebe ekipa tinan ne aku si fulan abri me to agora ita bato abri dezembro ita lao atividade ya door to door ya posto administrativo telefon atau hal deteksi caso da TCN. Habis kolaborasi itu yang os programa nacional de tuberculose o serviço municipal Ermera e posto centro de saúde o autoridade local se subsecretaria essa atividade. Sefi, ini comunidades de pacientes sira ne. Sim, tambah kita ne tratamento makne, saya mak kita tratamento itu tem fokus kata TB ne lá sal tratamento wa pessoal na be tanah kita. Tem hal erradicação, significa kata bahir umakai ne positivo, umakai ne tem ser tratamento ba pessoal positivo, umakai ne tem hal prevenção. TPT keras, TB prevention therapy. TB prevention therapy itu protokol Minister Saudi, kita tem hal monitorização durante tinan ruang nelarang, tinan rumah tinan tu nelarang. Sehingga kita tem monitoring umakai ne wa afetar ne durante tinan ruang tinan tu nelarang sirne membro balu adalah tidak desenvolver TB. Tambah kita ya experiência kata kita hal TPT, depois hal tratamento, nem membro balu positivo fali, nem membro balu transmisivelmente pode bele afetar penuaan sebenarnya. Pessoal nabe antes ni kita TB. Nabe ser mental maka kita hal tratamento ba pessoal nabe, pessoal afetar TB nabe membro família menara também kita hal TPT. Nah itu hal monitorização ba membro umakainya durante tinan dua atau tinan tu. Tore ya makanya lalu desenvolver tang TB. Dan memang dificuldade buat kita so, terus, nebe, yang saya nak kata balu masih misi pulsa, entah itu terserba.
atau hal tipiti ini visual yang bato yang ba non mentulisan durante tinan turun itu yang serbato yang mau perat hal mentulisan dan udah buat gitu so ada protokol kan sih terus tuberculosis dan mereka waktu tuberculosis ini maka causa primeiro tipe causa TB agora faktor sempre contribui ba causa ini maka primeiro maka kita ngurus sekian malnutrição se as malnutrição itu sistem darlah dia uma habitação la dia ia uma kain dari pohon bayi terbuat sera janela rumatan janela lah ia rumatan dek atau menghirap pada yang rumah merah melarang positif mana sirkulação ani lah ia itu melarang belah kita itu dan ini saya problem itu quando vai na afetado na itu melarang nutrição la dia itu sistem imunidade la dia kita risiko tuh kan depois faktor kontribusi paling buat tidak maka tabak alkohol itu população saya timoron para que consumo tabak dan nemos kontribusi tambah dari kan tabak pulmão depois TB depois faktor selek maka diabetes agora tem número diabetes temos as karena ini setan diabetes risiko akan tuberculosis ini nemos número HIV sida número HIV sida as pessoal ser nabehetan HIV sida si ramos risiko buat atau hetan transmisi tuberculosis dan tuberculosis HIV ini posisi yang semawaling pessoal nabehetan dasar TB nyebele HIV nyebeletan opportunistic infection sama opportunistic sira maka bisa TB kalau prasawa kalau konsulta rutin ini fulangnya dia kan atau recupera maka TB nya tratamento fulano agora sair kita salah pakai timor con moras maka facilidade saúde atau dia minimal fulano para facilidade saúde para tu cek kita buat kondisi saúde minimal. Portanto, clínica bairro PT resiste o caso fom, o se fulan zaneiro to zunho tinang ne, hamuto katus rua ni menurut singhat, komposto semana atus ida, hat menurut esensial, no feto atus ida 5. Reportagem Gilberto dos Santos, Televisão Timor Post.